Jaiñtia Anganwadi and Helper Workers Union kabakentup ya ke East but West Jaiñtia District menda sinch potrik naibi kala Pynlong ya ka Dorbar pajba a hall jong ka Chiliang ra jowai. Hakadi kesngi kita ki nongtre Anganwadi and Helper kila shim ya ka raiban kerpat ya ka Director ka Social Welfare Department jong ka sorkar jila ban siuno ya ka pisa lai hajar shibanai kumka honorarium ya kaba ke sorkar kampat siu nadu ubanai Mei 8,000% hadu ubanai Oktober 8,000%. La pynsngew nakaliang ke sorkar India kala siu manla ubanai ya ka pisa kaba 1,000 sanspa tingka shibanai nakabha jongka alor kani kala aipor ya ka sorkar jela ban siu lut ya ka tei ka pisa haswa ban kut jong banai November 8,000%. Agbe debat kabai dieng jong usnam 8,000% ka sorkar kampat dep siu bat kani klakta ya kerukam shet jingbam shaki kenna kibadap hadu ndusnam bat ya kiba armet kumju ya kibadang yo khulung loong kani ka jingle ka sorkar klakta bha ya ki nongtre Anganwadi and Helper. Agani ka snila jitru ya ki nongket kam ko All Jaiñtia Anganwadi and Helper Workers Union kibalong ka kong amabilis power kumka president kong Ira Fulda Sintem ka vice president kong Pynlong Sungo ka assistant general secretary ka kong Rejanai Dakar ka treasurer lembat ki dukhan ka executive committee members ki badan apsan ngun na ki sector baper Lang iham tene ke citi wa hagat jago komle to u ap usnya wi ke sorkar ye i na lor i wa kian ke jingsu ye i to usnya ke sorkar wo priang ke sorkar ye i kan ki Anganwadi wo Helper wo penyo ke ye i ya ke ka bai lai ya ke bai wan ke yong i bat sanaliang ke tene ke bai den Yolti wada boi yang tene ki tho wa nya bhahi ka sarkar wa ab bat wa priam ya ka jing karpat wa khian ge yong i hakmat ka sarkar yo ge ki u ei la ne wo su ya ka ta sak ko i dak chong hok u yo i wa pendep ki katkam ki kamram ki yong i chen jing e pli helper hawo chet ya jingbam ya kena yo benot dibeli kena mandawan itu bambi kat nu ke jingur ayaki manda menyo inchet yaki jogi kemat ki yang i kat bodo kamti kam ki Anganwadi kam ki Helper kam oman tu nado udang pun kon gabe ida hak paji hado wada kai kon hado wada dapi rusnem mgi hakti hakjat kayong i hanre yagi kon kiyong iwan ya katai ka to hok yo kamwa chakri bhi kamwa e bor bhi ya katu ka wada pun khat hado wa kha hado wa dab kon rusnem katu ka jo ka bor wanan ne heri on phi pensain wala ita lada nedi safra lada penem kam ki bor do mentu heni ntip yo jian